Jinsi ya kukata na kushona kipochi cha mkononi kwa njia rahisi na simple sana. Hatua ya kwanza, tutahitaji kitambaa chetu pamoja na zipu, pamoja na sponji na lining. Kwa hiyo hatua ya kwanza, tutakunja kitambaa chetu mara 2 na tutapima upana uwe inchi 8 na urefu uwe inchi 10 na tutakata. Baada hapo tutakunja tena mara 2 ambapo tutapima inchi 1 kwa ajili ya kutengeneza shepu kama hivyo unavyoona, tutakata. Baada hapo itakuwa kama hivyo. Tutagandamizia lining na tutakata, na tutagandamizia pia sponji na tutakata. Kwa hiyo tutaenda kuunganisha vitambaa vyetu vyote vitatu, sponji, lining na kitambaa. Tutashona kama hivi ambavyo umeona, tumeshona sehemu zote. Kwa hiyo hatua inayofuata tutaenda kuchora mistari kwa ajili ya urembo kama hivi ambavyo umeona, tumeshonelea hapo mistari. Kwa baada hapo tutaikunja katikati na kwa hapo juu tutaenda kuweka zipu. Tutaweka kama hivyo, tutaenda kuweka zipu yetu. Tutaikata kabisa na tutaenda kupima mkanda mdogo kwa ajili ya kushikia ambao urefu ni inchi 10 na upana inchi 1.5. Kwa hiyo tutakata hapo kwenye 10 na mkanda huo tutaenda kuweka hapo kwa pembeni kwenye pochi yetu. Kama unavyoona, tayari pochi yetu iko tayari. Asanteni.